I te marama te kau e kainamu mai ana no te pāanga o te Cyclone Gabrielle ki Te Matau a Maui me te tai Rāwhiti. E kai hitori no Te Matau a Maui ko whakaimi i ngā kōrero mo te tahi pukapuka pikitia mo ngā pāanga ki no te huripari me ngā waipuke i te rohe. Ko mako Fowler tērā, ko waihanga te pukapuka nei, i roto i te tau kotahi ko pahure ake nei. Ko arite ia ki te tuku i wāna kōrero ki te katoa. Anei a Hawke me nā whakamārama. He mahi ngā tahi me ngā mana whenua e kimi ana i te huarahi ki te ora mā ngā reanga o te apōpō. I think early Maori, that they were exactly as Clenzo said, they were aware of their surroundings, they knew what was going on. And I think we can learn from them is to be just to be aware of our surroundings and what actually can happen and not let this lesson go away. And so in other words, not to stop calling every event unprecedented. Nō muri mai I huripari kāperi era, I toko ake ai te whakaaro I a Michael Fowler kia puta ai he pukapuka e hāngai ana ki ngā kōrero tuku iho mō te waipuke me ona pānga ki tēnei takiwā. I think what's really struck people is just the devastation that they didn't think this was at all possible, and just the rise of the floodwaters and you know within a short time their lives were in danger. I mua I te rū nui ki ahuriri I te tautahi mano iwarau toru te kaumātahi, ko te nuinga o te whenua I noho ki raro I te moana. E rua raurima te kaumā ono ngā tāngata I hemo I te rū, ā e whātekau kiromita te nui o te whenua I ara ake. He repo te nuinga I ēnei rā. He hitori tēnei e pāoro tonu ana I te rohe, ka mutu, kei te māharahara ētahi ākuni pea, he āhuatanga pērā ka mahuta ake anō. Mother Nature, unless we build massive big concrete structures costing billions of dollars and encase everything, we are at the mercy. So we live in a perilous country. So, you know, anything is possible. E manako nui ana a Fowler mā te pukapuka e pūrangi aho ai ngā pāneke tanga o te rohe, ā ka whakamatara hoki I te iwi ki arite ai mō te tūpono tua no ai he maiki nui. Hawke, Te Marama.